imati malo Clash Royale, koji vidite moju bazu, neka pokažem. Sam ti napadam sa 9 majela i 20 tačara, pa ne vidimo battle. Znači ovo je loot, poslije ću pokazati još neke battle koje sam radio. Znači ovdje ništa posebno. Znači ovdje ću to uraditi. Malo ovako artere. Znači ovdje Kinga, sport. Malo to uradim. I ovdje sam se razmišljam. Ovdje ću staviti jednog dragona. To da uradim. Znači ovdje Rage Kinga. Ovo što sam postavljala ovdje znaju, tako da može se on, posledite, ali dobro, ovdje sada nije loše, ali ovdje ćemo cići. Znači, mislim da će prijevati napad, a da, prijevati. Neko on ne znam, ne da jedno, top. Ipak dobro ispalo, loot sam uzao, možda dve ili jednu, dve i troji, tu je loot, najbitniji je loot. Kad napadate, susredite se na loot koji uzimate. Sada sam se uzeo sam Darka. Mislim da će imati 10.000. Da, 10.000. Stvarno dobro. Nema šanse 3 star, ali dobra baza. Bila po meni. Znači ovdje morala iznati. Ne, dobro. Znači ovdje smo baš dobro odradili napad. Ne vjerujem da će biti 3 star. Ali jesu jaka baza, ali šta ćeš. Mogao sam bolje. Možda me zezne vreme, ali ne. Možda jednostavno ne. Dobro je ovo odrađeno. Ali minuti nešto teško da stignem. Ali zadovoljan sam svojim napadom. Oko 80% najmanje. Jer ovdje ne mogu da stignem prema Arček. Onako je gotovo sve. Ajde, čekaj nam ovaj znao što. Tako da je gotovo. Znači, rekao sam da je vola da bude 80% i to mi se svađa. Kao što 80%. Nema šanci možda 1%, ali 72% genijalan napad. 100% jači, ali brote 1900 nešto. Znači, kažite mi u komentarima koji klan da uđem. Ne znamo koji. Oga bonus cash. Znači, oh my god, bonus cash. I još malo smo skupili za mnogo. Još gold i dobro. Sad još malo mi fali do revizade. Sad ću da napravim beran za loot. Ako budem nešto dobro uspio. Tako. Znači, trećemo oko 100.000 eura. Znači, ako mogu bi malo da uzmem gemisa, pošto još malo 500 gemisa, to mi je baš dosta. Ljudi, ja sad ću vam pokažem neke napade. Ovo je bilo jučer. Baš ovo napad. Znači, predavit ću. Dobar je, ali svi sam ovdje uzela. Znači, stvarno sam ga. Nije bilo uopće teško, znači. Dečko, lepo sad, znaju, ne mogu ništa ovdje uradim.
Jest da je jaka baza, ali brate znaju sve da postavljamo šta. Ovdje je otišao sve. Lagano ovo bilo. Svi drugi napadi su onako nisu neki. Znači, vidite ljudi, to je dobar napad bio. Sad ću vam pokažem drugi ovo što svi vidite. Ovo su naše luteji. Ovdje sam baš, gdje sam onako bez veze napao i to je to. Imam 10.000, to je dosta, ali šta ću mi sad trebati. Ovo, lighting će mi trebati. Idem da ga upgrade-a. A sljedeći je skupljan za 10.000. Vidite ljudi, znači kako moje selo. Pošaljite mi nešto, ali nema Srbine, nema. Znači, čini što sam ja da buđim, nisam 77, ali nisam neki. A spell sam sad buđio, pošto ti baš trebati. I mali sam rushera, krenuo sam da buđim bazu videa. Znači, ostalo mi ovo i ovo. Ovo imam još jedan zid. I dosta. Mogao bi ako još malo skupim. Ali neću da trošim puno. Imam još 19 gamesa do 500.000. Ali treba mi sad 1000. Vidite. Ljudi. Znači, klip nije baš više dug. Za sada ću ići u klan. Ne, napravit ću klan koji će se zvati. Radi se ovdje. Gasi, bravo! Zvijem se mog brata ljudi, znači napravit ću klan i vidimo se sljedećem. Ćao!